Gua, ta your question method ka dong chana believe dong bia jing ni jaler. Question da one ne kone dial tin pallo ko gar chal boy kim. Boy kim ramkel mi changa ko te leda kan dial. Leda ke ko bador be jekten. La misho gwe je lan dio je la roy kot menga je mela de ne je community ke lo gana na ga roy kot manana je katana te lan je to lat kan roy kot dio je chang ken kan marit ka to do na man ma. But some people, they think that I'm jealous. I don't know why they jealous ko nene lat ko ko kedem kana ngaji to no nene boy te bana la pastor la ga jikine ke Nigeria ne ke Rwanda ne ke Zambia ne fajalodia takon ga pastor ko nore te deran lap te de jago de jin ben la pastor onguju boy ko boy kim je jien chawa tawlak rul juru de ko baban be pawron be bandong pastor nore te la ga long de kan boy kim lak je kie o boy kim chetin kon criterion to the thing la pastor chaga thing chi pastor nuara charande la pastor while kane tinguri tindi thing la pastor kini ketiam so jangwami ko gwami as long you pay money emponen magada mi cha jala ga yoga da kana la pastor so if I pay some cash they're gonna make a power me wallet or they're gonna come then I scam aga yalla ne dial la boy kim chen nyir je tel mulo ka je tele personal problem ka je if you guys kel gore bi anga jalo padan tan wan lo de la e chamalo mo gwe ngan mo gwa mi je chungu gwa mo de la long me de long ne dore ka tum wan te de na lo ka ko scam ni community ka chiro ne ne iba mi cham ko le je won mi je wuro dan mi ku scam na manaka ka gwa na ka ko lo ko de ten man den gandia boy kim Testor mi chakolar ne ga tubde ka jane kenya almost 2 years ago. Boy kim aramkel mi chimi jiega long mu de ko nge de la. O boy kim aramkel mi ci pal ci chek jogo ne hey jin gadu mu te joyona betek gor yoti lo ko da gor yoti kurba dak an poni ni lat ketal pon te ngad no moy to mi jane kaaye abaga live abe ben ga nyo tagatul meresine ka ma jakam yudu kurba dak dollar ci gad yede jien ke the following weeks mi jigat liwa wa gorgo boy kim ci telefon ka ta kam ne chaba ge chep ci ci number la social media ko yene la kon je boy kim ci ngadi dor so may ne kumping kon je ci ne kumping ko ne hey dina scam ko pal chulo wo community chulo wona ka ko pal mini la gonje che ngat gara jo ala pala jen rum ne konde che bi ko ne okay che jili la jin mi yeru community jin mi le ne de konten dia but don't mess up with community noore because scam cha jinga jemele de meji ka liu ko iboy ki mo ba pala pi gara ji gat bilu ko katene ndol wal che o ba gat kan me akam yo to cha ba mecha bado che goro ne ba jege che nyo che ku ila kam yoko che ngai ne chikatelio ramo de gonyo ta de gonyo ngot de gon ko che yo kan ge jine ne ba pala ku ga da chi ga da liu gorge je ta le jeng je mun yo da na to but yen community no re yo garana ne me me le de dor da yen bu ni o jealous boy ne ku de ku jealous ko mu ke je challenge yo
challenge ngu challenge wu tan mun lenya ga jajan kel jin la jin jeles kam lenya na ko ne da community scam da yu nan kana ne ko be jilele ne ko be jilele ne ko be jilele ko nori chiang do la ko kon community nori do la ko michi ko micha wo me yakon matin gele jan dam raje ku ko batene ne mina matene ne michi ana mele ne ko da lene men la lodi ne pen la lodi ne jiek aga no mido kutin ke lu la chek loy da je ke la ja guje ba do rebe lok mido kutin ke lu la chek la lo de la je de ko man akan dam na to la ne din jek ba din ba jek ba chianga tin jek community na man chuje long le community no re ke lu ka man no re woni no re de la randor ko na gwe sometimes some of them la no re te la man no re no community no re ke ne ri changa je ko long ba kon ci kon kenen ko ken keneti la dierte ke gejey ko dab kana ngekene wonene me akchur ko take ko de nong na put of course de kon ko de kon lo biran de kam dor ke chur ko chakula chur ko la ne jakaro antale dobo weje ci jeles ke je ko ngu te dala ko pen pen no tale jeles ke jankel but mende lang ye nya mare ka mare ti la pal ro ko boykim tele ko meta ga je jankel boykim mi duna mi ko da la tok ne ko da lo da je jin tu boy ko ki expose ko da la raje jiran da ban ju na melena kami cheitan tele cheitan be lon ko la na tok bu ko tonkel ga be ju mag ma la do mo tok ka be ju ne na mag melele mane mi do ko da la tok bu ko ba lu ko do bu do bay jo mag ma le do ma ci mu tok boy man no ri ci ci ke boy la ni ye tok yudu nang boy ka man no ri won ke won ke ne nen an jen raja tel proof ta la den ne me ca ban ka la be mag le me na ñol ke me ca ban ñol man ke man to ba dag different types te retour ni ken yal tekente man de lang ye yen man yal ta ko western world go mena la ko kam du yende de yero yende kut charan che net mi ci chang du ban beliw tal ko de no beliw aranta scam boy kimene ne ba pal gi chudu ba togo media kaya kayni leb ge tulbil ci kuwar madane yakelew tulbil mi ci tulbil ram kan nan ko tulbil leb ge tulbil la kuwar ni pon ye chu kana kala to mi jagala ne continue de ngat ta ya lebu tulbele la kuorte ka jaba ne gwe keje ko ngungu e ba ko let you on and something different it's nothing yene ye cha scam lam ye o gwe yen wun nor ke ngande yal je rodien ken dial ngane dial ten je rodien te la wun nore dol du want to ngande je rod age of 20 something years ngake boy ke scam but yen man do ba chin ye belge je o yen ka yenne ti ci ko ka chaka la won ne te yen ke ye ti ko di chaka la te yen ye la yene dier ko ne mi ci ta ci ko ta ke bi loydun ba jat bi a logon bi atok but ga ko da ye ko na ke ye ko peno ne ne dina ci bo chan ko mi kin boy kin mo yo tin di boy ka la kan dial de yen ga bi kin dial ka kan ko wan kan ne ke la ko mi ku je expose kil raji ko kir ko na teme da to gaje boy kim di jala kan dial ke kan dial ta to mata ta sen expose ni ja tin jala kan dial kan to ke ko te ga prum ne lan tala mun ka kam da kon je boy ko je ne point kan mun je bo ka te da ga mal in person but kon ti ko ngi ko ne ba ka ba support but yaram ke ga ne to maintenance bala dine ne meme der logi ke nogi buga with them I don't give a damn instead of one and eldo dwalan ga boy kim chuku dwalan ga quarter boy gambe la daga ga dunian chen right live video ga chen to ga chaman kamera I'm start talking tana ga gambe tana ga Ethiopia tangona lan one ne ma ga be ura ka America ga no mete me chen la daga ci jidirka wade ba dan ta ga jan in boy kim
Let it the talk that talk. Con ne diatin con yene dialke yen bull lock or diatin to the locun the girl. Gare. Yen munga yen teramilla to jack a dog. Mr. Kant tell child boy, Chinedia Rakaje, Bakul let's say let a cook at the new Bakul Bakul do no the talk chicken. Jen pointed could do over there pelgajam. Konga yaran Mitchell Kaidu like our aquarium, Coach Agutum. Tell the language and record the Pelaga, Chakon advise along. Ojin Pelket at all. Mitchell talk around on the Lato Pale. You take a line, you take a show, you kind of control your 10 lolly in a one. Goreje, and one and they and advice. Yen when in the country the yours come, boy came they in with petition, they in community and they in the lock. Ramken Mutanen get you to dung the guard Koromaga, dung the Chiamanagoram get a boy came scam. This guy is the #1 scammers. And instead of take on Palatu no on anyone, take the content of American one long take a thing. I'm a fucking FBI kaja. So kono ya tagaman lu gani yan community nuara ani jela da